Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, nasa papayla ang lakay. Ngam nakapulis ka mat. Sa dino ti papanamaya. Mapanak ni balay da tata Joel. Nag-text kami itay. Naku na mapan ko kano kita hindi pakontrata na balay da. Nasaya at ngarod no kasta. Ngam mabiit laang. Saan tapay mat anamigat? Ngam rumwarkan. Bakit? Itay pa nakaturog kayo iti anak ta. Nanganak kon. Nagkapiyak pa yun. Kasta ka di. Alang ngarod, ingkan. Amangan no agur urayan kan ni tata Joel. Sige. Sigan ti makamo iti anak ta. Inakon, wan? Sige ngarod. Agan-anad ka. Ay nakaragrag sa kakunay bakit? Lakay. Lakay. Apay. Sakti mang kontrata iti balay da tata Joel. Kinapudno na. Talo kami ang nagrarana itay iti balay da. Adamot lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Sakti nang italkan na. Kasta ka di lakay. Ay kat nasaya at ngarod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti ubing tapno adabuspusan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayaba ka labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamad gayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay nagapu aki di pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ijay ili. Ngamin, manginaan kami una iti tuition fee ijay private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Dito'y kadimot nga genroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ijay ili, agpasahim at laabinigat. Ay, sabagay matkit di Ay, imbag ka pa'y manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siyak, anusan na ti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo dakkel ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, say-saya atam kumati agadal, ha? Wala nang. Panunutom adakkel ti bayadan tayo iti tuition fee. Wala nang. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko. Iti kasta, matutukan ka ijay. Anya? Dito'y private school dito lugar tayo. Ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay. Isumot ti naibaga ni Maritesi itay nasabat ko. Kunang mo lang ka ba ilan da bayadan ti tuition fee? Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo't kit date. Kupitan ni Dario kadag iti kontra tayo na babalay. Ni, anya ka din day tangay pagbagam tunay. Ay kay pudnumay. Manulang mati sweldo ti construction worker akas kunkwa na. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya? Iso nga mo kadakil ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa'y adi na kano iti ti husto at hangdan nagiti ayaban na laborer. Lakay, asino kumamot ti nakaibaga iti daytaken ka? Saan anasken nga ibaga? Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadag iti materyales nga ilakla ko na iti junk shop. Nukas jay, awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom lakay. Ne, agreklamo ka? Sika na, trabaho ta kita no manon ti mabati asweldom. Anya? Amo man nakalunak. Iso tunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. Amok mo't kat anakalon ka. Ngam saan mo takastoy ka ba si tiyaw awat mo kanya kasigod Anya na, kada taon ta nagadupay reklamo na. Di ka pa agyaman, tayawatan ka. Anya? Ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto Hoy, di nakpag-high-high-bladan si kanay. Ang mga numatong pa ka.
Anya? Nanang, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din intad ni tata nga pag-tuition ko. Ha? Ngamin? Idi pa'y napanalawas tinaudi nga aldaw ti pa nagbabayad. Ngam aging ga ita, jak pa'y nakabayad. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na. Ada intad ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayad ak kadag iti bills tayo. Nanang, di ka madanagan. Padasak ti mapan umutang kadag iti kukumarek. Bareng adda mautang ko. Kat makabayad kan intun bigat. Uwen, nanang. Anto iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatang mo namin nagiti masapsapol iti balay. Di mabati, isuti bangkom. Wen, lakay. Mapanak a grocery no aldaw. Kalpasan na, dumagasak matan iti bangko. Ala, sikan ti maka mo, bakit? Manang Tessie, mga ano da kwartam dita. Umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami ngamin ita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo iti pagadalan? Mangrabrabak kan samat, Jonah. Si kapay ti umutang kanyak. Idinto tamangup opisina ti asawam. Dakil ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na. No amumla ko ma. Dakdakkel ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati. Gapo kadag iti loan na. Anya? Wen manang Tessie. Pudno ti ibagbagak. Ay na, noomdas la ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutang kan ka. Kasta ka di. O ala, pautangan ka pailaang. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako unay manang Tessie. At damat la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umaylat na ti mayat nga minom, tadang kaya na. Si kamad ga Anthony. Inom kamad nga agmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dari. Umay kakit dito minom ta. Sana ba ito lamat? Ay na, pasensya kan. Lik-lik-lik akong dahi ta bisyok. Numabalin, jakon kaya ti uminom iti arak. Ang mga numaawisak manan kat maisublik manan ti kinaartek ko. Anya? Agawit takit din, ang mga agururay kan dagiti aginam. Sige amat manong dari. Ito lang awisan kakit. Payan nagpala. Ala, may kakit din. Kaya na dapay ngamin trabaho inton bigat. Darigat, numabarte ka. Abay nga may trabaho ka ba lang manong. Dakil mo ti makupit mo kadag iti mawawat na kontratam. Anya? Puno mo na. Nakakita may iti construction lang ti trabaho na. Yan isumutin ti masasinsa. Ne. Sabali day tay bagbaga mo na, Tony. Naporte ka, manong. Amo ka ti bagbagak. Nandamag kung tubay nga laklakom na iti pospuslit mga materialis. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa iti pagadadalan din anak mo. Ay, panawan kan, Tony. Ituloy mo lat tate aginom na. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titisana na sayat. Agila ko iti materialis di aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasay, nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay, nabartag ka manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukkaw ka, sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Awan bibiyang ko ka dagiti madistorbo. Umaylag tati makabal, sangwa ko. Umunag kan, iturog mon. Ang dapat trabaho minton bigat. Hey, di na nga diktaran siya Jona. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong tatonay. Anya nga min ayat ti parikot mo. Api akas ta ti pukpuk ka mo iti karuba.
No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakas nga apal dayta. Gaputa di mo kaya ti malamangan. Ano? Siyaksakit di ti paspasagidan ni Tony iti pukpukaw na idirabi. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker ditoy. No saan asika. Ay, bayan tayo. Tinapatag. Sana po no ti bagbagana. Siguro, dakas lang apal na dayjay. Iso akas niya ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa'y. Iso lang ti kasta ditoy. Amin akaaruba na. Apaan na no adda makita na asumaya at tibiyag na. Ay, nga rod. No agsasao. Kunamlan di na kasapulan titulong dagiti kaaruba na. Bayan tayo. Ibagana latat ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataudan ti kankanin tayo. Igaad tayo kiti ti agtrabaho. Tani. Imunan ang nag-lockdown iti Manila. Kapo iti dahi ti agrara-ira a coronavirus. Amangan na sumarunumutan diti probinsya. Salbak kiti ti kasoy! Makatalim! Una yan eh. Apay manan ayala kay. Apay akas na tila nga managawid. Naikatak iti trabaho! Anya. Ay, Anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubraam ti arak. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May pari ti rumwarga po iti agrara-ira a virus. Anya ngay ti kanan tayo. Ay, kunakon kat. Lockdown nandito lugar tayo. Huwag nga rod, bakit? Naimbaglaangan lakay. Taadamot basit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayon ngay kat maiparitan ti rumwar. Huwag nga rod. Imbag lang nga daigatang itikanan tayo, ita a pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo tinang ibang bangko idi adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman tainintad mo kanyak dagiti sweltom. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. Basta ya. Ala, siya kung di makamo. Mapanak ijayan dananang inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak ngamin kan ka idi ano mabalin. Mangibang ko kamot iti uray basit. Tapno da mausar, no kasto yung awan trabaho. Anya nga ita. Sao kalasa o. No kayat mo, sikan ti mapanag diskitar iti maisaang. Ay na, unay kamutan. Maramit mo pa ilat ag sa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar, no da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo. O anya, nagawid ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo. Napanak ijayan dananang. Hanggang isumulan. Parikot da no pagalaan da iti isaang da. Anya? Bakit? Padasim nga tatimapan ka dagiti ko kumarin. Saan na bali? Sukatan tayo mo lang. Apama na makasapo lang iti panggada. Ay, awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita, at dapay lautang ko kankwana. Jak pa'y nabaybayhadan. O, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa dino tinagkapam. Kwama ng tesi. Naggapu akijayan ni Mari Suping. Bagas samat day ta imot mo. Wen manang. Kinapudno na. Awan nga minin maisaang mi. Iso napanak pa'y labimulod ijayan ti kumarek. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akan ninyo iti mabayag. Pangdwalaang nga aldaw day ta. Ay, wen nga rod manang. Awan mo't nga min trabaho ni Tonin. Sa maysa, kastoy pa'y mo't a lockdown. Narigat ti mapanagsapol iti panggadan. Ay, wan nga rod. Maala, umay kanto ijabala inton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O, adtoy Jonah. Alaom day to'y bagas. Imbag lang addamot abas tuyo. Ay na,
Agyamanak, kinapuno na. Parikot kong agpaiso no sa di naman ng ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na. Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kani, alaam da ito'y 2,000. Imbag lang nga igatang yu iti masapsapul yu iti balayo. Ha? Ay naman ang tesi. Adoon na yan ti utang ko kan ka. Saan na bale? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Ure kas jeti na isaw-sawang ti asawa kiti kalabas. Ngam, kaya't yulat ti tumulong kada kami. Di mon panunutin day jay. Lipate mon day abanag. Manong Dario, mababahin ako ni kada kayo. Ha? Ado dagiti sana nasayahat nga inararamid ko kada kayo ti kalabas. Agam, nagtalinad lata ti kinasayahat yo kada kami. Tony, Pakawanan nak manong. Kinapod mo na. Nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo, no sa day no ti pangalaan mi iti isaang mi ita lockdown. ayos lang dayjay. Tinapatag na amiris mo asaan na nasayat dagiti inararamid mo, Tony. Aklo nak manong. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Agam ita. Sikat ti ad-ad tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Mulakit dinadalos, awan parikot. Ora construction worker lama ko na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinangato ti rangko. Wenno nagadalan ti pagibasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan am dayta. Saan nagapu tadi adal ka kat uyawem dagiti saan anakaadal. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.